Loron diak maluk sira hasur malu faleho ami iha programa editorial. Hanesan bain programa editorial seikolia konaba kunti udu husi publikasaung editorial iha jurnal STL edisaung kuarta lorong sanulu resin 5 bulan Februari tinan rihun rua nulu resin tolu nomos informasaung nebe mag jurnalista STL rekolya no publikaona iha jurnal STL bai edisaung ohingnian. Diak editorial iha publikasaung jurnal STL edisaung ohingnian kolia konaba leader legitimo tengki husi elisaung. Ya tuhatene klian kunti udu husi titlu idane marka wala presensa iha studio editor jurnal STL Zermanu Souza. Loron dia. Bon dia mos ba maninu STL nebe mek nam kari Timur Larang nebe mek oing loron idane. Diak iha editorial publikasi editorial iha jurnal STL ohingnian kolia konaba leader legitimo tengki husi elisaung. Ikunti udu husi editorial idane oinsa. Diak ia kunti du ohin hanesa ita le da katak leader legitimo tengki husi elisaung. Ita foti kestang idane tamba anesan ita hatene katak iha dia 21 de maio 2023 Timor-Leste se halau eleição geral konaba el Parlamento Nacional. Hoi dane maka ita ohin foti título idane hanesamos fo Hanoi e fanu hikas qualquer líder partido sira nebe maka atu compete eleição 2023 Mai wahira nesir ukung tamba hanesa ene ita ene atete katak iha mundo demokratik qualquer líder nebe maka atu ukun lihusi eleição kataksa lihusi eleição maka povo bele fihir povo bele hili siranian hili ukunain sira nebe maka atu kair lihusi povo nian anoy povo nian sentimento maka hili liderança sira nebe maka atu iha ukun hodine noe liderança sira nebe maka manan husi eleição ya 2023 maikarik sira precisa sira nian politika nebe maka dia politika nebe maka netro e politika nebe maka nakono ho Hanoi dan nebe maka desenvolve Timor-Leste sai hanesan nasaung nebe maka dia ida saung nebe demokratiko tamane maka precisa existência ka politika nebe maka mai husi ukunain sira nebe maka ya eleição 2023 mai karik hili partido A ka partido B maka sai manan maioria atau hari governo idane precisamos sira nian matenek sira nian existência nebe maka klean tamba destino nasaung lao dia iha mundo nebe det iha nasaung nebe det liu ya Timor-Leste nudar nasaung nebe maka ukuan poin halo tina ronul resin liona mas que tina ronul resin liona mas be ita hare realidade nebe maka agora dadang acontece Timor-Leste ukunain sira barak maka depois de hetang tia fatin cargo sira dalla rumah ita hare bane latau importância ba desenvolvimento raidane tambane maka ita hare realidade agora lendang iha fatifatin komda de barak masih halerik ba bemos masih halerik ba list eletricidade se halerik ba estrada idane maka sai hanesan preocupação nebe maka povo senti to em loron mas be bahira quando iha eleição quando iha na campanha ni rumah sira quando tu ni iha terreno ho mai ho politika nebe maka promesa manakon ho promesa promesa idane itabel hate kata promesa ini furak promesa idane asa ifuna karek mori la halimar atrai povo sira realidade nebe maka acontece ikus palemai depois de hetantia okun dalla rumah tur ene ba idane ba suradit nya kole idane ba suradit nya kole mebe la haten la hanoi la asla haten mebe haluantia kata oinsa para atu desenvolve nasaung idane sai hanesa nasaung nebe mak dia nasaung nebe mak ninia povo moris hakmatek moris ia saudables nialarang tamane maka iha itanyang editorial ohine ita foti questão kata leader legítimo tem que husi eleição ne kata khanesan wahindian
tem liu si eleição laos de liu tem que usi eleição besir manantia sira nya me mana ona be lozon am tur ne ba hal conforme nia karak mas be manantia tem que halo desenvolvimento ne be mak dia atu ne para abang bairu rahela hanesa recordação ida karik rahela basir yang zera sama mai kon bahira kon sirne mandato hotu sira bele tinan oin mai kala tina lima mai tama kasira lahatan la ukung vali sira bele saya nesa recordação saya história ida basira kata ami ukung ni tina lima amnian recordação makane idane saya hanesan politik idane mak saya politik ni be maka dia iha redomen tawane ko hita foti ke staun idane kona ba fano imba líder politik sira kata ka abang bairua eleição 2023 ia 21 de maio mai karik sema manal sira ketahaluan hareb idane ketahaluan sirne promesa nebe maka rebo iha tempo kampanye obrigado Diek dari kata Presidente Republika mus decreta una data ne so hita bot menciona iha ba iha 21 de maio Timor se hakat faltama centro votação ho di hili partido ka ho di hili líder de nebe mai sira hakara ita hatene kata durante tinang ruan uluona desde Timor restauran ya ukunan halau eleição ordinária ne ba dala tolona no ita hatene kata eleição ne laos pa em primeira vez sim Tamane maka ho editorial idane atu ha fo hanoi faliba povo nebe maka ororasta kala kleurta ngatu hili leader sirah atu hare di dia leader idane be ke iha kompetensi dunia atu lidera nasaung ne bawen dia kidane maka kunti udu husi editorial di sang ohinian ita hakat faliba informação nebe jornal Estel Publica i hanesan bye jornal Estel iha pagina sanulo resen rua ho rubrika oin ita ho pagina dahuluk nian iha nebe informação no bukida primeiro maka kampanye eleitoral tem que educa povo laos conta história no tirmai governo la sério halau investimento ida tang argido hili nonok julgamento tiru jovem likisa no ida maka ponte raio mundo merah bikeke loke ona ba público no ikusliu maka igreja respeita a decisão presidente da república eleição mono ha domingo dia se ikustang maka chefe casa militar presente ia busca LM dia iha página dahuluk nian iha título informação ida ma kampanye eleitoral tem que educa povo laos conta história ita sama credação Estel hili título ida ne sai headline iha página dahuluk nian dia ya jornal Suara Timor Lorosa ba edição oin Lorong Sanulores 5 fevereiro 2023 ya página primeiro ita foti konaba kampanye eleitoral tem que educar povo ne katak ia agora fula ainda ne baoi hanesa mos lorong rua tolo liba presidente da república decreta ona calendário ba eleição parlamentar 2023 tambane maka ihane deputado husi desculpa ihane sociedade civil Hanoi usi sociedade civil diretor executivo Luta Hamutuk José Alves da Costa foninia Hanoi fonina sugestão uinsa para atu eleição maine sai hanesan eleição ne mak demokratik tebes eleição ne be mak eleitor sira hilikare tuir sinia consciência lao sona kono ho sentimento la kon ho sira tau tamba karek sira orsid hili bai dane ba dalam mor sira mosu problema tau kidane nunemos bahira ba iha ehne tafoti kona ba kampanye dos ni iha cualquier tempo liu ba cualquier tempo kon ba eleição nian quando tama ona pa periodo kampanye hakara kalakoi hamosu tensão política ne be makas entre partidos sira atu nune para buka atrai eleitores sira para atingir sira nia politika nebe maka sira atu hukum tamane maka ihane parte luta hamutuk atu insa para antisipa label hamosu tendensi politika nebe maka maiho insulta malu tendensi politika nebe maka provocativo e tendensi politika nebe maka sura kolende idane maka luta hamutuk fona katak tempo ona para ita halau kampanye karik kampanye bo ne bemak mayo tipu edukativo atu nune para educa povo
hatene saída maka conteúdo lolo saída maka na ba eleição, conteúdo lolo saída maka depois da eleição quando ida menang niniang serviço ne o insa programa ne o insa tamane maka hene parte sociedade civil mos atu buka para o insa para labele halo liliba jovem sir labele monuba manobra politika ne be maka orsida ikus vale mai halo sai sira mak saya nessa vítima então precisamos liderança partido sira baira tumba kampanye karek qualia programa ne be maka edukativo programa ne be maka atrai povo atunune povo ho con hili ho consciência programa ne be maka halo na saung ki ko ang idane bele sai na saung ne be furak na saung ne be bonita ka bonito atunune para sai dia tambah ita na saung Timor Leste ane na saung ki ko ho haida itu ukuan haltina ruanulo no be realidade ne be maka ane sai wa India acontece tambah ia fatim povo se halerik ba bemos povo se halerik ba estrada balo se morisia kibit layak maksi barat ne questão saída ne questão tambah ia tempo período de eleição partido político sira qualia tumba ya aproveita tempo kampanye tumba qualia buat barat promete buat barat realidade depois de hukum dalam rumah haluan tia sirnia promesa sirne então povo na fatin sai vítima tambane maka precisa aproveita a eleição de maio agora tambah eleição de maio agora ne anessa saída karik Timor Leste anessa saída karik Timor Leste ita compara ho idade emakarik idade Ronuliona ni katak idade Zobeon então ni Hanoi ni be iha ona Hanoi ni be luan Hanoi ni be maka Maduro i Hanoi ni be maka cria paz no estabilidade tamane maka iha luta hamuto fo Hanoi katak kampanye ni maikari politik na insir tumba qualia programa qualia politika ne be maka edukativo politika ne be maka atrai povo para cria paz no unidade e Laos batumba para atu conta de história katak dia uluk luta sani anoi história ne be tem ne agora tempo na para traiba fatin ida para abang bairua itania jarasau maikari jarasau sir maikari sir bele atendian o história ne maka uluk lala Timor Leste heta independente maka lihu di história sir ne tamne maka ita bele qualia mai be precisamos qualia ida ne be maka labo bele provocativo qualia de me pa poinsa maka bele eleitor siramos bele comprende eleitor siramos bele tuir eleição kare sira la bele Hanoi buat ne be maka cria de problema ida ne maka la bele tamne mo ihenemos iha luta hamutuk fo Hanoi ida ne. Oh dia. Significa katak declaração husi sociedade civil utah mutuk niang nessa atau fanun partido político sira lili ya tempo kampanye ne tem que usar maneira de educativo educa povo sira. Oke dia kita nema ke informação iha página da huluk nia ni tahakat fali bapa azina da ruak honia rubrica politica no lei. Iha ne vamos iha informação hat. Primeiro informação ne bem importante iha página ruan yang maka jovem labele monuba propaganda. Turmai LH husu Parlamento Nasional tetu proposta husi governo. Ida tang maka STL halo kompromisio ho partido balu no ikus liu maka kuntu husu militante labele fiar rumores. Dia kiha pagina politika no lene iha informação nebe importante bahane maka jovem labele monu ba propaganda. Sama-sama redação hili informação nessa informação nebe importante iha pagina daruaknya. Dia título tenemos la susi título nebe maka iha pagina primeiro Nafati relação ya eleição. Yane husi deputado husi Partido Democrático husi Antônio da Conceição fo Hanoi katak ita fo Hanoi katak jovem maka futuro nação Timor Leste nian tambane juventude sira labele monu ba propaganda politiku nebe maka halau sai fali vítima ya lorong ikus ne katak sa ne katak hanesa wa hindihan kan bahira tama ona tina ng politiku sempre jovem barak jovem balu sempre sai vítima ba partido politik sira o di atin si sirenian
político atunune bele manan ia eleição qualquer eleição. Tamane maka iane deputado Antonio da Conceição fo Hanoi i ba jovem sira katak iha kampanye ba eleição 2023 mai karek jovem sira tem que hatenaan jovem tem sira labele mamar para monu ba propaganda política nebe makamai tambah bahira quando acontece tia propaganda política maka jovem balu nebe maka senti ni Hanoi badak nia halai tuir tia propaganda politik sirne quando la balos sirate te katak jovene bele duni jovene maka idane maka itenian jovene bele mai be bahira quando monubas hala qualquer partido político ni bedet nia nunca para ato declara ba público katak idane hau makharuka ni laya bele sir belemos dihantam katak idane criminoso kair tambah ita kolea kono ba idane hausi Hanoi hela katak ulo ki eleição iha tempo crise política 2006 liuba iha tamaya eleição 2007 iha neba bahira quando acontece problema ruma aku nebe maka acontece sunu malu iha fati liu iha bikeke iha watlar neba quando acontece tia ami husba político na insira kata oh idane lori atribut idane maka acontece problema hanesene então partido político sira dia hanesene partido Laos Hanoi ba o atau hal violência Laos Hanoi o para tu insulta ema Laos Hanoi o para estragar menesa sa partido nini autoridade partido político maka makne Hanoi ema sai ema Hanoi ema pas dame Hanoi ema atau respeita mal idane maka acontece então sira nebe maka halo violência idane katak ne crime kair então idane hanesa sai hanesan lisang ida ba italilu ba jovem sira karik aban bayro ya fulang ida mai começaram a halo kampanye politika kampanye eleitoral jovem sira tem que ho idane jovem sira tem que matan mos neonain nudar jovem nudar futuro nação partido nebedet mak halau kampanye sira hotu hola parte rona nini programa nebe mak halau Laos tambah det dalam rumah balo husikotu mai ho lefon provoca ga ho maneira waiwain sira começa filaba hate que mal matan lamos tuda malu baku malu bahira quando autoridade de segurança cair makne ini konsekuensi makne quando cair ona ba ya nebane ema kolia kono ba onia atitude crime emla os kolia kono ba problema yang kata how mayo si partido A partido B makaruka sekali ko bele ba declara ene partido A partido B mos la iha evidensi ida maka reforça ninia onia atitude tamane maka ohi haunai ihane deputado Antonimos ihane fo Hanoi nudar ba iha deputado Antoni iha partido nebe maka partido Laos be partido kursi kudbiro ma Amrik mebe partido mos kompete eleição dalatul dalahat on sela salo tamane maka idane hanesam fo Hanoi ba jovem sira para atu eleição mai kari kampanye mai kari tengki didek hatenan ididik Hanoi wa isa para atu bele nudar jovem futur nação ini rona emnem programa idane ba maka dia tau hamutu idane maka at tau soring atu nune to lorong ida partido nebe maka manan nudar jovem sira bele lori fali sira nia promesa nebe makia sira bele buka sira Hanoi kata ulu ki misi tempo kampanye promesa A B C mai be to ikus palmai ne realidade makne ne Laos be tumba para atu provoca malalai idane Laos tempo na para ita jovem sira provoca malu idane lai tamane ka idane wahi ita foto que está idane hanesan notícia ne bemos fo Hanoi i fanu jovem sira ni lara lili jovem sira para atu iha
tinan politika ne elisa awarne siramos atene i siramos kuinese ona saida maka partido politik sini hakara saida maka sirenia saida programa ga saida ne maka sirpo idane maka ita fote ne. Dia kita nemos essa chamada atenção da jovem siratula bele mono ba manobra político so ya informação ne maka relaciona ho eleição nian. Dia kita nem maka informação ya página da ruak nian ita hakat fali ba página da tolu ho nia rubrica cidade no crime. Hene vamos si informação 5. Primeiro maka lakon ni Ramelau lianaing halo ritual. No tu irmai população aumenta susar resolve liso. Ida tang governo lança construção edifício KFP. No ida tang husi polícia preparado assegura eleição parlamentar. No ikus liu maka público hein resultado Bernardo no Sinarai. Dia kiha página da tolu neng informação ida kona ba lakon ni Ramelau lianaing halo ritual. I conteúdo husi informação dan oinsa. Ya, iha página tolu hansan ninen titulan sa talete ono katak lakong ni Ramelau lianai halo ritual. Ho pregrine saun nebe maka itanya joven naing rua ida narang Riano Falo ida selok narang Orlando Martins sira na irua origin husi okusi. Iha lorong hirak libas la sala iha dia 12 Febrero kan liba sira na irua halo pregrina saung ba na infetor Ramelau ihane ba liutiha lorong ida sira nebe maka ekipa sira nebe maka iha distaka iha Ramelau hun ihane ba hare evidence nebe maka motor ho kepi nebe mak lona nebe mak sitao hela liuti ha na tempo maka sasane sira na fating ihane entang saida maka sira halo ho evidence sira ne sira começa buka tuir nain realidade buka tuir nain buka lahetan maybe informasi ikus kala horsei katak iha ona naida hetan maybe ho kondisau nebe maka saida tamane maka liuhu si la bele salva tamane maka liuhu si esforço nebe makiha além de hari equipa idane husi comandante comando polícia municipal Ainaro superintendente Paulino Carmo Pereira informa katak lihusi via telefoni ba estel katak ho informação idane ia tempo ni masih hari kedes equipa ida equipa atu buka tuir jovem na irone bai hasil itu indian katak iha ona jovem ida consegue hetang fali idane depois mos hari mos bolumos liana insira halo ritual halulik odi buka tuir tamane maka lihusi seremoni idane liana insini mos deklar katak sira na irua sei iha hela sei iha parte basic fahar Ramelau nebe ita sei buka sei lado kusine mai be ninia kondisyon insa sira la deklara mas sira liana insira kuku sira te kata sira sei ya então realidade lihusi kuku sira ninia predição kuku sira ne maka consegue hetano na jovem ida mai be ho kondisyon ni be maka asalva ona ida ne maka wahi ita fote então o ida ne maka ita vela aproveita tempo ida ne ihane comandante ihane moso hate kata iha segundo comandante geral superintendente comandante geral comissários desculpa comissários Mateus Fernandes aviso ba en comunidades foto-foto lilio ba jovem sira karik abang bairua atau ba halo peregrina sangkari tengki foatene ba maluk siran ba i lao label nai dan nyai dan ruan lao tengki ho equipa grupo ho di nune para atau bele kontrola malo atau bele fohano e malo wa insama kita bele lao idane tamane mak baoin persijamos tau atenção ba idane
idane maka ohin ita foti idane para atau fohano ba jovem sira kari abang bayro jovem sira ba kari precisamos lao equipa inunemos lao respeto lao hanoi nebe maka los hanoi nebe maka positivo atau para atau nune bele sirenia objetivo peregrinação ne bele to rohan la bela contestan hanesang acontece ba jovem na irua nebe maka agora darão lakone obrigado. Dia kira maka informasi yang pazina da tolok nian ita hakat fali ba pazina da hat honya rubrika educação no humaniora yang da vamos a informação lubu kida primeiro maka molok transfer orçamento cram seirona opinião uam sanulu resing walu turmai feto ya direito envolve ba politika idatang maka hanoin loron Valentine Day no idatang husi defisiensia na ing atus rua 50 hateno na hakerek firmai profesores voluntário rihung ida atus 5 tol nulo resensia admitido ba contrato no ikus liu maka husu aumenta caderneta escolar dia que rapaz na educação no humaniora ne informação importante deve foti ba informação importante maka informação honia título molok transfer orçamento cram seirona opinião husi organização arte marciais sanulu resenualo tambah sama credeção estel hile título ida nessa headline rapaz na educação ne Ia página educação então foi info com a governo li husi secretário de estado de juventude e desporto ba como husi comissão regulador arte marciais karatero ihane governo li husi secretário de estado de juventude e desporto colocamos osano montante rihung ida Rihung ida tolong resihat ba organisasi arte marciais atau sida tolong rihung atau sida tolong resihat maybe antes osane atau aloka precisamos parte cram sei rona opinion maiusi organização arte marciais yane hasan presidente cram Fernando da Costa Hateten kram halo audiência ho organização arte marciais hotu atau nuner rona opinion rona sirni Hanoi konaba osa nebe maka governo lihusi secretário de estado de juventude e desporto atau aloka transfer ba organização kram para atau nuner para sira tenki iha concordância ida entre organisasi arte marciais hot para atunune bahira osane tungkari sira zere hodia zere ho plano nebe zere tuir plano nebe maka ia para atune bele desenvolve organização arte marciais ya Timor Leste saya organização nebe maka dia desportivo saya organização nebe maka dia hodinune labele baoen labele saya nessa organização nebe maka bai-bai ama dia organização sirne dalam desconfia dia organização sirne dalam halu idane bai-bai ite espera kata ko osa nebe maka governo aloka bele atrai sira bele hadia se desenvolve sira e bele hadia sirne mentalidade hadia sirne Hanoi atau nene cria arte marciais nebe maka saya nessa modalidade ba are di sport nian ba abang bairua par kare abang bairua hetang kompetisi rumah iha nasaun selumo sirbele ba kompete hodi timor ba railiur ba mundo internasional nian makanya idane maka inta foto ini para tambah osane atau ba persijamos iha opinion idane maka inta foto ya pagina hat ba educação nian dia kini kata Comissão Regulador Arte Marciais rona ona opinião husi organização arte marciais itu antes transfer orsang nebe governo aloka basira nune orçamento nebe governo aloka bele usa duni ba atividade ka tuir plano nebe organização arte marciais ihana dia kira nema ka informasi yang pagina da hatnian ita hakat fali ba pagina da 5 honya rubrika Saudi ihanemos iha informação lubu ida primeiro maka Ministério Saudi iha autoridade controla ai moruk falso tuirmai Ministério Saudi ho Organização Mundial Saudi avalia serviço regulador no idatang maka
precisa disponibilidade e equipamento e a facilidade de saúde. Dia iha página da Alemanha maka informação importante ida nebe maka sai headline Ministério da Saúde e Autoridade controla ai moruk falso. E conteúdo husi informação ida Insa. Dia iha conteúdo ida ne kona ba controla ai moruk falso. Tambah agora dadang iha ai moruk herbal barak pakai mafan iha quinto canto tanto fan direta tanto liusi online liusi media sosial provoca ema hakarak sosa mebe persijamos kontrola tamane makane Ministério Saúde lihusi ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo responde ba preocupação de bem responde ba informação de bem kona ba ai moruk falso yane ministramos atete kata iha ona partes Saudi hari ona ekipa o insama ka tau atenção ba ai moruk ni be maka espaila iha Timor Larang kata iha ai moruk falso balong iduni iha ne parte Saudi Ministério Saudi começa iha ona ekipa nune lihusi sames sempre halo monitorização sempre buka atene o konaba quantidade ai moru konaba ai moru sira nebe maka espalha iha raido beni dane tamane maka ministro governo liu si ministério la husi liu informação idane nafatin karmeti informação idane sai hanesan bukan ida ba Ministério Saúde atau nune buka tuir karik halu identificação ba mas que ita hane sidok hanesa ministra atete kata sidok iha laboratório máquina laboratório fixo para ato bele identifica i moruk sirne mai be sira ia politika sira ia matene kene be makam lihusi sirania doktor sirania diploma sira iha bele identifica i moruk sirne niniang quantidade ai moruk sirne niniang ya nini quantidade o insya maka imoruk sin dia ka falsu ka o imoruk sirne na mai be sirahaten kata iha nini kode ne be mak sira iha bele identifika ne ba tamne mak Ministério Saúde li si ministra oretemo swano imba joven si raka população toma kata tenki hare di dia karek moras karek ba konsulta para atun ne hetar reseta zia husi doktor mak bele baso sai moruk la bele naran sosa fiar sim la bele naran sosa e la bele fiar de mais ba rumores ka fiar de mais informação be mai husi media sosial kata ke idene ma akar fai moruk idene de fai moruk ho mai ho ninia politika ne be makana politik bisnis ne be maka furak tebe sori atrai ema nia hori atrai ema sosa tamane maka ministra aviso para atu população sirmoso cuidado para atu nini Saudi ni dia napati karik moras karik ba consulta para foi bele hetan reseta susi doktor mak foi bele sosai morok la bele nara sosalita imorok ia pat-patin liliu ba imorok herbal sirme mak agora espaila ya Timor Larang. Jadi kita espera kata ke ekipa dan nebe atau hal kontrol ai moruk falsu iha nene bele halau ni kenar ho di dia nune la bele espalha ai moruk falsu barak ni tangi ha ita dia raido beti Timor Leste dia kita ne maka informasi ya pagina daliman yang kita hakat faliba pagina daneng honia rubrika ekonomia ya ne vamos iha informasi lubuk ida primeiro maka trator at dificulta agricultor produsaihan Termai Presidente República Horta apoio alimentar vítima incêndio em Becora. Noi datang Presidente Horta ao encontro com representante Banco Mundial. Noi kusliu maka programa cesta básica benefício povo, conto husu governo continua. Dia kiha pagina ekonomia yang informação primeiro maka traktor at dificulta agricultor produz aihan. Sama-sama redação Estel hili título idanesa headline ya pagina ekonomia. Dia koi idane ya pagina ekonomi to kolia kona ba traktorat dificulta agricultor produção aiha los duni ihane haleri kidane mai husi komunidade agricultor sira husi pos administrativo na tarbora município manufai nebe maka município Manatuto desculpa maioria hanesa agricultor questão idane foti husi
deputada Irena Gonzaga lihu si sa un plenário hodisek kata foi questão né tamba ihaneba governo lihu si Ministério Agricultura gasta osan barak sosaona traktor atau aloka ba povo agricultor sira ori nune desenvolve setor agricultura ne sai agricultor ne be maka dia hetan benefício ne be maka dia mai be realidade ne ba acontece depois de alocatia sasan sira ne lili máquina sira ne ba laia equipa ida para tahal monitorização atau insya para bel hal manutenção ba equipa sira ne então ini significa kata governo atene alocatia mai bella tahu importância atau insya para controla sasan sira ne se tahu te bala la tahu importância atau controla sasan sira ne hatudu kata gasta de osan enta o insama bele hamoris povo agricultor ninian produção se bahira traktor art tamane maka ita bele kwalia kata kedihan Timor Leste nudar nação agricultor ida mai be realidade to mai loron uku antina ruanulona agricultor ne be maka si agricultor sira si halerik na fatimba irrigação, halerik na fatimba traktor, halerik na fatimba estrada, tambah estrada kono bahira makasira hetan resultado produto lokal ihamos sir label lori ba mercadoria atfan tambah questão estrada. E sira akara halu sirniam produto ne resultado ia mai be kono traktor ladia idanemos dificulta basira. Tamane maka ohin lorong ita se na fatin konsumi ayhanu si railiur ayhan be produto lokal labele konsumi tamaninia volume la venta tamba ho questão sasan sirne labele para usa atau produs hodi halu natar tos para produs ayhani be barak tamane maka haleri kidene mai husi komunidade sira ne be maka foti husi deputada Irena atau nune fo Hanoi kata persija governo liru Ministério Agricultor persija tau atenção ba questão idane atau nune para bele dia mai be ihane hetan kada responde husi preocupação hetan kada responde husi ministro assunto parlamentar nacional comunicação social Francisco Jerônimo kata kenia pa husi nia parte se hato assunto ne ba governo liliu Ministério Agricultura vai be tuir itne hare tuir media hare kata bahira deputado sira foti questão sirne ya parlamento parte ministério lihusi mafcoms ninia responde maka sei hato ba governo lihusi ministério didak ninian mai be hato ne bahira mandato mos at basic hoto na hato ne bahira tamba ulu keda stomo ohin loron sempre responde ne be maka si governo maka ninian katak den sei hato mai be italah hatene hatone to hin lorong iha onaka la ya mos iha songa la ya mas italah hatene mai be mandato atbesi ko taona tamane maka iha done responde ne be mak positivo mai husi governo mai be responde idane nini asaune italah hatene ai dane mak kita wai fote ne ane samos questão ane samos asaun de mek assunto idane maka fano governo lara karek iha eleição 2023 mai karek iha partido seluk maka kita ukung karek kita haluan tahu atenção mos ba haleri povo agricultor sira nini haleri ka hori nune para sira mos senti katak idane maka benefício basira idane maka resultado ukuan basira maka idane tamane kita wain foti titul katak traktor at dificulta agricultor produs ayah
Dia kita nema ke informação ia página da neng nian ita hakat fali ba página da hito honia rubrica desporto ihan ba ia desporto nacionalida kona ba ohin jogador mozinho to Timor Leste reforça ADSLB ne ita ne jogador Timor Wanida ne beda daun ni halo contrato no treino hela ia klubu Visaka FC Cambodia niang ia ohin ne se to fali mai ia Timor Leste ho di reforça ADSLB atau kompete ia Liga Futbol Timor Leste pokari hundrua no resen rua no masri hundrua no resen tolo dia firma ita hakat ba página da walu honia rubrica página bahasa firma página sia ho rubrica opinião no twirtan mai página sanulo honia rubrica geral ihan ba informação hat primeiro maka povo ikusi contente governo República Indonésia aplica visa livre firma cria política segurança nacional ida tamak Ministério Justiça contrato companhia produz caderneta passaporte no ikus diu mak DEI sei halo formação ba professores município rua dia firma ita hakat faliba página sanura sing ida honia rubrica continuação no ikus liu página sanulu resen rua honia rubrica figura ihan bai figura nasional ida Joanico Sebastião da Costa mai husikiak fila bakiak normal ihane Joanico contani experiência Moris nian dia kita nema ka informação nebe jornalista el publica ba maluk sira nebe mak hakara katene klean kunti udu husi titlu hirak nebe mak ohing ami fosayona bele asesu iha jornalista le disang ohingen dia kita nema ka programa editorial ba edisang ohin husi studio hau Zefa Parada hamutuk ho ekipa nebe serviço atau brigada i loron dia